urabizi ko Telegram igira account 3, iyi ni iya mbere rero. Ubwo ni ukuvuga ngo naje nkanda hano ahangaha, makanze rero bahita banyereka ibi ngibi. Naje nkanda hano, noneho bahita banyereka ko nabikuje. Urabona ko ni hano bari kugaragaza ko nabikuje 0.003 ahangaha. Yes, bari kugaragaza ko nabikuje 0.003. Urabona ko hano hejuru hasigayeho 0. Mba ngomba kubakorera ibintu byizewe kandi bimeze neza. Reka mbereke kuri TonyKeeper yanjye amafaranga yageze hari 0.003. Kambibereke neza. Yes, uri kubona ko hano yageze hari 0.003. Uri kubibona hano. Ninkanda hano kuri history urabona ko yangezeho uyu munsi saa 7:36. Urabona ko iyi video nyikoze hejuru ari saa 9. Muri kubona hari hejuru aye yangezeho saa 7:36. Ndizera ko muri bukomeze kubwa neza rero, kandi niba wishimiye iyi video kora subscribe, ukande kuri share kugira ngo iyi video yewe n'izindi nshuti zazabashe kubona uko wakoresha iyi Telegram bot. Okay, yes, nukuvuga ngo iyi ni channel yacu yitwa John Lee Crypto Update. Niyo mpamvu nashyizemo ya link ndi kubaha mu kanya. Iyi link rero ni idufasha kubona coin z'ubuntu. Urabona ko batanga coin nk'uko kubona aho ngaho, batanga coin kuri token zitandukanye cyangwa se ku ma program atandukanye atanga amafaranga. No kuvuga ngo nukanda kuri iyo link irahita ikujyana muri Telegram. Yes, nyimara gukanda kuri ya link dore bahise bamwereka ko token Clever yafungutse. Noneho mbere na mbere naje nkora task ziri hano hasi ahangaha. Uri kubona ko hano hari task ahangaha. Izi task nabanje ndazikora. Mbere na mbere nakoze daily reward y'uyu munsi. Noneho icyo ngiye gukora, ngiye guconnecta TonyKeeper wallet. No kuvuga ngo ndakanda hano connecte TonyKeeper wallet. Nimara kwakanda bahita banjyana muri TonyKeeper. Uri kubibona neza. Noneho connecte TonyKeeper. TonyKeeper murayizi neza ni iyi ngiyi. Iyi wowe rero uraza uyikandeho, ntugire indi wallet ukoresha atari TonyKeeper. Nuyikandaho bahita baguha uburyo bwo kuyikonegita. Yes, ubu ni kuvuga ngo yamaze kuba connected. Ni ugukonegita nk'uko n'ubundi twari dusanzwe dukonegita nko muri powers ndetse n'izindi nyinshi. Ukanda kuri connect ugakonegita iyi token Clever ndetse na TonyKeeper. Noneho wowe urakomeza ukore izi task. Urabona ko izi task iyo zikoze baguha izi token. Izi token ntabwo nzi ukuntu zitwa, ashobora kuba arizo bita Clever. Noneho izi token bakaba arizo baguha. No kuvuga ngo nawe icyo uri bukore niko uri bubikore. Urakanda hano kuri go, ugende ujoininge channel yabo. Numara kuyijoininga wowe icyo uri bukore n'ubundi urongera ukande hano aha kuri iyi ntuze, wongere uyisubize hejuru gutya. Nurangiza uze ukande kuri check uri kuyibona hano, ubikore. No kuvuga ngo bahita baziguha irabaye V. Ukomeze uzikore gutyo, kande kuri go ukore ibyo bari kugusaba niba bari kujoininga. Niba ari ukujoininga ubikore, wongere wisubiriremo ukore check. Barahita baguha za token 300. Naha no kuri ubigenze. Fitompiyo nayo turayijoininga, twisubire muri token Clever yacu, ubundi dukore kuri check in, ubundi baduhe token zacu. Izi token nazo nzabakorera video igaragaza icyo tuzimaza. No kuvuga ngo naha nuko turi bigenze. Hano urabona ko ni GMC XRP yo turakora star. Ni mining turakora star nayo tuyifungure. Nzabereka wenda niba ibikuzwa uko bimeze. Niturangiza twisubirire kuri ya ntuze yacu dukore check.
ubundi baduhe 500 token. Noneho icyo turi bukore turasubira hano kuri home, noneho tuhakande duhite dusubira inyuma. Urabona ko hano n'ubundi ukiyandikisha baguha izi spin 5, uretse ko ngewe imwe nayikoze, ni spin 5. Noneho wowe icyo uri bukore urazamuraho gato, urahita ukanda hano ahangaha n'ubundi uru rutoki ruri kukwereka, nuhakanda byikarage baguhe major token 33, ukore kuri claim, kubona ko major ariya ziri guhita zihajya, urongera ukandeho tone. Yes, urabona ko baguhaye tone coin 0.003, urahita ukanda kuri claim zijya hano hejuru, urongera ukande spin yikarage baguhe izindi token 150, wongere ukande. Yes, ni ukuvuga ngo token yose bari kuguha bari guhita bakwereka kugira ngo ubikuze izo ugomba kuba wujuje. Uri kubibona neza hano bampaye 76,500, ariko urabona ko kubikuza ni ibihumbi bingahe? Amazeru 6, ni miliyoni. Uri kubyumva neza, kugira ngo ubikuze ni miliyoni. Wowe gusa urakora claim, uzageza ukore task. Urabona ko spin bari baduhaye zirarangiye kiretse aka kantu aka ngaka, aka iyo ugakozeho spin hagarukaho spin. Urabona ko hariho spin imwe, nkakozeho bahita bampa spin hano mu masaha 24. Hano ushobora kubona indi spin nayo nkongera nkayispininga, nkahita mbona iyo coin. Urabona bampaye 420, ariko kugira ngo mbikuze bizasaba kuba mfite 3,000. Uri kubibona neza, ndakora claim izi token zose nzibikire. Uri kubona rero ko hano kuri tone coin hariho 0.003, ho ni ukuvuga ngo kubera ko kuzuye 100% ko ushobora kubikuza, ariko izi zo urabona ko ntabwo zuzuye 100%. Ni ukuvuga ngo kugira ngo zuzuye 100% nyine uko ziba zagwiriye aka kavorime kagasa naho kuzuye hano, aha kagasa naho kuzuye. Iyo kuzuye nibwo ubona kubikuza. Uri kubibona neza hano, ni ukuvuga ngo iyi USDT niyuzura naho uzabikuza gutyo gutyo. Yes, uri kubona ko hari abantu bagiye babikuza zitandukanye. Muri kubona neza kuri izo message ziri kugenda zitambuka aho ngaho, uri kubona neza. Yes, hari abantu bagiye babikuza bagwije minimum bakabikuza n'ibyo baba bari gutambutsa aho ngaho. Ubwo rero nawe icyo uri bukore kugira ngo bikuze, uraza hano kuri withdraw, nuhakanda bahita bakwereka ko kubikuza wemerewe kubikuza imwe yonyine, token imwe niyo yabashije kuzura. Uri kubibona neza hano, iyi ngiyi niyo yabashije kuzura 0.00370, nibyo uri bubashe kubikuza. Wowe rero icyo ukore kugira ngo ubikuze, urakanda kuri ako kantu akangaka kameze nka ka download, ariko ko nako kubikura nyine. Nuhakanda bahita bagusaba ko ubikuza. Hano rero urahita ukanda hano kuri withdraw, niba wakonegise ariko tone kipa yawe n'iyi token Carnival, nuhita ukanda hano, nukanda hano uri kubona ko bari kuvuga ngo kugira ngo ubikuze biragusaba kuba watumiye umuntu umwe. Uri kwibona neza hano, biragusaba kuba watumiye umuntu umwe. Nibyo rero nakoze kuri account yanjye ya mbere, kuko iyi ni iya kabiri mberekeyeho video. Iya mbere yo nabikoze natumiye umuntu, bahita banyemerera kubikuza tone coin 0.003
bigera kuri balance. Reka mbereke ayo nabikuje ngo iyi ni account ya mbere nyine, urabizi ko Telegram igira account 3, iyi ni iya mbere rero. Ubwo no kuvuga ngo naje nkanda hano ahangaha, makanze rero bahita banyereka ibi ngibi. Naje nkanda hano, noneho bahita banyereka ko nabikuje. Urabona ko ni hano bari kugaragaza ko nabikuje 0.003 ahangaha. Yes, bari kugaragaza ko nabikuje 0.003. Urabona ko hano hejuru hasigayeho 0. Ubwo kugira ngo nongere kubikuza nuko nzakora spin, nkongera nkatombora, cyangwa se nkongera nka spininga bikagwa kuri iyi tone coin hariya hejuru, nibwo nzabasha kubikuza. Cyangwa se ninkomeza hamusta nkayibikuza, cyangwa se n'izindi zose uri kubona hano nkazibikuza, nibwo nzongera kubikuza. Ndizera ko muri gukomeza kubwa neza kandi ndabakunda cyane. Reka mbereke kuri tone kipa yanjye amafaranga yageze hari 0.003. Kambibereke neza. Yes, uri kubona ko hano yageze hari 0.003. Uri kubibona hano. Ninkanda hano kuri history, urabona ko yangezeho uyu munsi saa 7:36. Urabona ko iyi video nyikoze hejuru ari saa 9, muri kubona hari hejuru aye yangezeho saa 7:36. Ndizera ko muri gukomeza kubwa neza rero, kandi niba wishimiye iyi video kora subscribe, ukande kuri share kugira ngo iyi video yewe n'izindi nshuti zazabashe kubona uko wakoresha iyi Telegram bot. Ndizera ko muri gukomeza kubwa neza, ndabakunda cyane.